birao. Koga voš, noćem da nadzirao. Mene ne, se bliža konece. Sam si kriju, čisto prav ti je. Vjeruj mi, ja ne znam što bih da te izgubim. Moj cijeli svijet bi stao da se sama probudi. A sad papanje. Ko je sad? Jaj, više ima mira na kolodvoru nego u ovoj kući. Dobar dan, ja sam Ed. Majka! Čija majka? Oprostite, da nemate vi ASDN. Gazdarica mi zaključala telefon, pa rekom... 2 linije i 3 različita broja s uključenih 10 dodatnih usluga. ASDN, rješenje za svaki poziv. HTTL, samo nazovi. Neka mi ne svane, nek me nema, nek me ne bude. Neka me bez tebe ne probude. Neka mi ne svane, nek me nema, nek me ne bude. Neka me bez tebe ne probude. Sine, pa to sam ja, tvoj Čirohito. Svaki dan u Jutarnjem listu Čiro Blažević i 16 stranica posvećenih svjetskom prvenstvu. Jesi mi izronio biser? Obećao si. Neviđane. Pa to je na otoku Pašmanu. A slatkica. Sine. Samo malo. Tata, evo ti kuna i ostavi me Da, na miru 4 minute. Pa nađi si onda nekakvog lokalnog dečka, a ne čovjeka žabu iz Neviđanije. Tata, neviđane. A za tvoju informaciju, svi pozivi unutar Hrvatske koštaju isto. Pa nisam znao. Kene, za najljepšu kosu. Da, mama. Jesam, jeo sam. Mama, čuj ovo. Da, dobro. Pa naravno da ćemo doći, mama. Ajde, dobro. Vidimo se, bok. Opalac, punih 20 minuta raporta baki. Novčići, novčići.